na wadawroma amamra mu no wafom unni saa tumi no so Sunyanhemaa watwa letter say you have suspended acting president. Traditional council no na eye, and there has been a rules and regulations that govern that suspension no. Abusiamo kwa Badiba Island Media Ghana. Send dedi kan wo share mention so be subscribe to YouTube channel. No like no wa share na do comment no so ato ho e de ama me na me ba makenkan e de ama na esi bibia aye kama. Ene ye de ani kire mu Sunyani kwen moda nana akosua dua aso sika breye otoso mienu woye ohema e wo Sunyani kro ni mu no. Emre bi ye be ye video bi hwe previous video be ye video bi a na ohema no agina ni tumi so asi wo hene foforo wa bra o hene wo honom no wo eye Sunyani ho no onko ne krechi ana se yentu ni mfiri ade so wo gina ni tumi so asi wo hene foforo if say wone ne ntem enya fine wone ne nchenti no e wo se we si ohene foforo a enam soma Sunyani Traditional Council ede letter ba bonten ebe kan say enam de ohema no ayenti no omubetu no efrade so efri say obi nwi ana so ohene bi nwi ana se ohene bi anya ade ma yentu ni mfiri so a untumi ensi ohene foforo wa bra ohene no eda so te ase no eno enam so ema eye opani bi a owo Sunyani Traditional Council ni mu aba bonten ene enso abekire mu se eye Sunyani Traditional Council no omu ni tumi se kwen moda oho no omu betu no asen ana so betu na ade so efiri se wasi ohene foforo ne wo kire mu se omu ni tumi na wabeka nsemi dimachi na hwɛ ensɛm a wɔkan yɛba yɛbɛto aso Sunyani Traditional Council any to me say omo yɛ saade no the suspension of Sunyani Traditional Queen Mother oyɛ na akosua dia asosika brayi otosumienu Sunyani Traditional Council any saa tumi ne say omo suspend no ɛne na mepɛ sɛ meba na me no ba besua ho ade kakra na yahwɛ sɛ so emra mu no Sunyani Traditional Council ewo tumi say o suspended Sunyanhemaa anase oni tumi say o suspend him na me pese me yakọ na ye wakotie senia Sunyani Traditional Council acting president oye nana kwaku sabe ababiu senia ode asem ne tudwa ene senia amanfo je no man ko ne nkohwe video no. In the light of these issues and the recent disrespectful behavior, Nana Akosia Asosika Braye has been suspended. Now so o kan sem bebre na in the light of these issues and yebeto aso adi nkomo no mepese host eye odombere mamba for area akomia sachi mene hosta tambia eba ema yaba besua de nsam ne bi wo ho a you may see it as a controversial issue. Yes, whether it is controversial or not controversial no esese obi neka na esese obi nso na echerechere enenti enipa ewo ntentan fidie kese no so nyina eye omo ka bibia no obi amra ha na enokre ne wo so me pese me bisa se Sunyani Traditional Council etimi suspend Sunyanhemaa na yes Sunyani Traditional Council was sa tumi no na mom ohema ne de eni tumi so no suspend obi esanse onye part of them na mom eduru se esese papaye ebakuro no ma ebe suspend no se okenkan Ghana amamra no ne eye chieftaincy act no a uko 370 wachira kwan a yefa so a nananom esam nyina no kwan a mofa so moka ene punishment a ewo nananom ahemfia esese omode eye adwuma na ekika ekirechire bibia mepesa wo ankasa ukona kokokan na hu se ampa a certain Traditional Council is have the right to suspend a queen mother or not. And enti uko Act 370 no a o kan clear na o kire kwan a efa so a ye suspend ohema on a certain grounds
enya say bibia ba ye na o ma ho so a we da bi ma suspend the asmasi. No, there should be a ground sir say ye dey suspend ohima na Sunya Traditional Council has not aired omo nyam from so bia say omo suspend Omanhema o Sunyan esan say amamra no ema omo ho tumi anase kwan nia edikan pa mfomso a edikan pa uya ema yetimi suspend from Traditional Council or from your traditional duties. Sa suspension na nso nia mfomso abaya de be suspend sa mfomso koro na nso uya yetimi de tu fura konwa so moma ensha ne nso nia ye de suspend no sa mfomso koro na nso yetimi de tu atu fura konwa so aninti but Sunya Traditional Council de ne de omo nka tu asem suspension asem no kai nia edikan pa no ye misconduct. Sa yaka misconduct sa wo ti ase enti ehia se me kire misconduct mu na mom sa ubeye bibia emma Traditional Council no violate the laws and the customs of the traditional area no misconduct. And inti se uhwe se ade we se ne no kwan a ye fa so a yesi ohene ni kwan a ye fa so a ye de ohene eba ahemfie ni kwan we ne ye fa so enne nananom etena wo ahemfie se wamfa sa kwan no so pepepe na ufa kwan foforo so a ema nananom nyina gitum se ye suspend wa yetimi suspend wo ene se wamfa amamre enne amane anya adwuma na den ne ba ya ebe ma waka se wamfa amamre enne amane anya adwuma se oba akonwasie mu ewo Sunyane traditional area elai wo ho a omohwe so ede esie akonwa na emma ohema ane abusuan panyimfo ne abusuafo tumi se omkonko yi nipa emfa omkonko majase meka jase asema mekan no enye jase hene as individual but eye jase na nanom a ewo jase nyina asem na meka adenti nanom ema sa kwan no ema oba hema ne abusuan panyimfo abakoma hene ne abakoma hema ene abusuan panyimfo eka ho nyina no ekokoyi enipa enso persenia nananoma Sunya Traditional Council na kwakusa bia babio okenkan ma nipa nyina tibi no omkokoyi enipa enso ede kokoma jasefo omde ma jasefo no se jase hene ene jase ahemfo ni nyina ahia yo so ne jase ahemfo ni nyina ahia yo no eno de anye kingmakers no asede said they should go and verify what I say omaye eninti aye jase hene a wo Sunyan afro krata e de sadin son no se nia omo soa ne omo papa no de abra omo ni eninti omo kokoma the kingmakers of Sunya Traditional Council enumu na onkoko yi obi a aye oje amansan boy nkoko to sumienu a e ba se Omanhema nso a kire se da bi onte ase na ono nso ebeyi obi a odi ono nso ene jase hene enkwa akoko tena ase ekoko yi opanyini a odne ba be si so se oya hene eno nti wa misconduct ne ho esanse wa mfa amamra ene mra anya adwuma esanse nti wetimi gina saade no so ebutu na konwa anase etimi suspend no nia etoso mienu enso ye dispute se ade basabasa ye anase akasa ade awaye no de akasa anase basabasa ye beba etimi gina saade no so etimi ede butu na konwa anase ede suspend ohema esanse se o man take that immediate action no a ahwe ya na ede brichie anase odi oyene aba oman no mu eninti se Sunya Traditional Council ejina so e suspend ya na yesa niam we so ene ne ekeka ho ebi enti na omde suspend ye
Nea esan to so bio the violation of its two responsibilities. Sir, often anase oye nea eni kwan se oye na asade ese oye no waye atra so den na oye tra so a eninti e ma o de suspend no a eyeyie nea oye tra so a enunti e ma Sunyani Traditional Council e suspend Sunyanhemaa eyeyie no e bi ne se ofa krata e depend si so se e woni tumi mu no wa suspend acting president of Sunyani Traditional Council wafa emra no ahye ne nsem na sa mra no a ode ahye ne nsem no oni sa tumi no a ode suspend acting president e wo Sunyani Traditional Council eni nti se o suspend se ya suspend ya na se nye yi a na se suspend na se da ono nso ne de na abano nia esan toso biewa ebe ma watimi a suspend ohima anase omanhema from doing her royal and legal activities no baako en se obeye incapacitated anase oni ahodene a obetimi de ayenia a perform any traditional rules we de onye bibia otiapo adinti se we suna omode gina suspend no a enye na mom miensa na edikan ne de udi gina suna suspend no a eyeye esanse a norm has been violated. Sir ohima entiapo emfa ne se ohima wo ho na se yade abono a ontimi nko no ontimi ma Traditional Council no ewo akwanya se omuka se esanse ya kwa wonko bi unni ahodenti ya suspend na me pesa me kan matie 40 ase suspension is not durment. Durment is different from suspension. And then to say, Ayanea, ya suspend the noa, and as ya suspend your beer, and just say, to Nakunyaso. And unti Sunyani Traditional Council, and from Marabia. Na near Sunyani Traditional Council, Ayano, Aya near Nakokusabe, Ababio, a king Kayano. And from Swa a corsono, the Baba Tuga, Emma Ubia Hui. And inti, any pa or more up no swa, Obia Eka, say I or German sign, no suspendino, Nakokusa be no suspendino. It is not a German sign, but it is the Traditional Council. Sabrano, and inti se Mubashan and Swa, so video numina na washa, bro German sign can say Munina Riano. Or side the microphone the acting president or Sunyani Traditional Council. Ayana na kwaku sabian babiu. Na onu mumbe pronounce the suspension no. A Traditional Council no a decision. It is not decision of Nana kwaku sabian babiu, and it is not a decision of Ojaman Saibo Hinkoto Sumienu say obe suspended or Sunyanhemaa. Namum Traditional Council no came into a consensus na omede suspended no sania upese uhu a ubetia na otiasie yi a ko na ko kan the Chieftaincy Act no 370 okanya ebe kirew kwanya ene mfomso ene nea obi eya yetimi suspend no from the Traditional Council on performing duty. Apart from suspension, no, Traditional Council now can also decide to add a certain rules. After say, pronounce suspension, no,
oba Sunyani traditional council na no eye nea na kwaku sabia ba bio eye no anase odi animu ma omo ye no o kan say traditional council no na eye and there has been a rules and regulations that govern that suspension no enenti obi biara onte ho ase no obetimi afre and send the message o call me DM mu o send the message I will give you details of that and I say opa obetimi send the message aba ewo yan YouTube page no so eye Asupra TV o call message column ho obetimi a drop o message ho o call TikTok page no so a obetimi a drop message nso ho ne nyina eye Asupra TV na afen so se oko odomberima YouTube page TikTok page a honso obenya ho na afen so bio oba Facebook nso a obetimi anya wo Asupra TV anase ene other channels a wonso benya o host eye odomberima ba fo wi akomia sachi me kire nsemu nea obi ampeso beka no ene na meka ene nti timase na ye nyina yanka mom ne ensu ade enya anoden enya atembidie enya kasa tenten na kire se yenim enipa bebre ho amempese mebo omudin omode otan keke na eti app no so a omudi di na nanomatem obi ani obi sam na obi abetie abonsuo open nipa na semu a koso na kanokra kire ne se na wada woroma amamra mu no wafom esanse even taking letterhead of Sunyani traditional council kwa etwero so assign so no is a violation unni sa to me no so Sunyanhemaa campus what your letter say you have suspended acting president of the traditional area. You do not have such a power. So to me no relies on the traditional council. Right, so wati near Ekoye. Ahai Island Media Ghana. And send me I see and in dear wati no ni ehuni. Wajin chere ewo ho anything. Me hu no comment section ho. Me ba making kenny na e de amount.